Kana de so I gonna tell for some Adwenepahene aka Enkratam Kinkon aka Fukin aka Bema Yamfa na yire no nyefom awusua ende kon so paso no a share video no sa pepe happy mama na asa live me chia obi bia woko de sa ye ko workings atiase we family work to mumla de ni nkomo mumla de ni nkomo weda ni mo enyu kakra winter mo ntu baso no a share video na ye da ma ye sa pepe Abrokyire asetena Emu Nsem a ko de wo ni tuaso benya wo Baki TV so we send your Adwenepahene ho sa pepe direct TV Adwenepahene media no a share video no da ma ye na endi di nkomo kakra emfa enioma ekoso sa Adwenepahene de ba se dia na ese ija tato ija nko a sa pepe si jata ato de anese so unse se eja na tato ndie ese bibia so ye dai bibia so kan kama sa jiwe no nte mumla na mon tag na mon share na ai na yanko sa ena dem from anko an from awum te se awusun ko jem ye ba jem from akra ye ko working so ate ase sa na ese abedi nkomo on se de bia na ma me ka se Abrokyire de sabi Emu no kwase a ate ase Abrokyire kwase a obi a oba Abrokyire bia no sabi wotum tututu no ma yinko ade a etimi ye de ekoye ye de ema no na da bia na ye ba na ye ka ensam bi e kira manfo se obi wo honom na e bia sa nipa no ono no si so e wo wiase no nanka owo kwan ya obefa so obedi obedi pa but nam ba bi okofefe faaye ene namfo bone ne sabi afutuo bi a wanya ene asoden bi oye ye ntino na amanipa ne ye di na kwhye akire because e wiase e wonyankopon ema obia nhira obi ntimi nyi wonhira anya dai emfiri wonsam da hwe Abrokyire ewe maame ya na ebe beta se me ba first no no mo kan sem bi ba na me nim say omo ye right but na ne mahu say omo ye wrong yes no mo taka say omo hu we ya we de oni broni na tie omo nipam we de oni tuntum na tie bi mo kwotena omo manipam ai na ya bra nipam na nipa na be kan wasema ye de ama maame sa bra nipam nyina no mo pe nipa na down for because adia Ghana for community bia wo community na say nye say bia because obi nya asem a na sa odo nipa na obetim diska cry dey a support nipa no so ati ase but ye betufo ena ya bra nipa 21st na me hunu say ene ya na ene yenko nipa mu yenko nipa mu nti maame ye si form ko nipam nipa mu ekọ na the end of the day no amwaye because na me de minim say obi wo ho a wo say ufri Ghana ba fa ho ewura asolim ufri Ghana ba no ma che se fa ho ye de ewura asolim na adu hu ewura asolim a na wo pemoa asolim no kra bo betima ye de ai sa me kra ufri Ghana ba mo ka bi kire me o mo ka bi kire me so atese fa no ko di agre so ufri Ghana ba ye de me kra me ba no mo ka bi ye de e kire me say me nya de me wo bedu Abrokyire na no eso do odo ho dwane asole na busua asole na wodo ho kwakodwane e wo wutirim se wodo kwakodwane asole no so ate ase mse nana man kwaso be di agro akra ntino nana ye gina di agro akra na ya ne ato aso nana so be di agro akra playing ground ntino nana ni agro akra na ye ni nkomo nana Kodiagro. Ai. Kona kodiagro. Kan kodiagro na ni nkomo akra. Enti no maame omo ye se e na wo bedu Abrokyire a ye dai ko na fa nko bo asole. Na asole no mbe de mbe boa wo. Na etomitirim ame hunu se na se we den ke yo because I was me bana se me de me kodwane asole na se asole be boa me dia why not? Abusuya ye ba ye any all night near all night
Any day church near court. Sunday near court, Friday evening near court. Me say ye ru. At the end of the day, no. All night church, ma'am. Come on, Mama Kobi Abrokyire. Friday. All night church. Friday. Come on, because me free Ghana never no. I saw na me kono so from catch them say Abrokyire do do fa ho wura ekuom so ate ase. You say nipa no muntu kwan ma ha denti no. Ensem bi o mo tete no mo so mo de mo e futu o Ghana. But to bedru a different thing altogether. Ba me bedru ye no. Mama asole ne kra na wo akono. Na sofo no abusa o say na wo ba Abrokyire da bai. Ni afre wa begina puppet so. Yes, ya busa. Ah, ya busa o say busa wase. Ai mo ba first time nyina na yi mo akire. Ye mo akire na opagya wonsa. What you say? Yes, nipa be for omo ye ni mo mra na enwe kan mo. Mam say yes mo, say edome mo. Una akogina ni mo no. Uni krata na bai. E bia wa pabi no mam bi wo ha. E no mo do bai de ya fine. Na no kropo wa no am na do bai ya mo ta nyi wumpie. Wono oba na baba hoze no. Wonko ano. Ni afrew, na afrew kwa akogina ni mo mam. Dana akogina ni mo na no. Wonim onyam nyina ase asondem wo. So obia usa o ya aba fresh. Obia nim so ya aba fresh. Ni a start betutu din e na asala. E na an oba aye ncheye. E na we krampo bo se na mamefo no papafo na start keka kire mo mama ya no. Ti ne baba no hwe na so nya be 19 years going ya. O sa brand hwe hu ye den. E wo no ho. Na oni krata ba wa bai odo wa ba beje krata ye de akọ. No mo se o chance. Ne se o chance. Enti at the end of the day nurse aso na kwere fa so be na onya film. Fa ho ko dwane ekuo. Na kuo no sabio nyamoa. Na ye moa anase fa nkokọ dwane kuo na enwu anim ase enam sa ne manso ma Abrokyire ase na onipa bebre ejeja asole ko atifie ama nsole bebre so ayede agugu because asole na wo kọ no nka wo kọ se e bia obetumi kra ko hia oba bi wo ho na e bia mo hyehyɛ awale e bia oba bi so akohia be ma mo hyehyɛ awale ana bia Ghana community mo hyehyɛ mo ho wate ase mo didi nkomo ebia we pemwa waboa no but wo na waba wo fro nipa na ebia otim no hu nhira bi edi wachi a na afred obekun atia wo hu nhira bi edi wachi na afred obedili ayede edi atia wo e wa Abrokyire ntina me adwempan da bia me ka se meme no sa wo beba Abrokyire ne no afutuo basa ne Ghana fo bebre wura no emwa so ba Abrokyire ne yes nana akoye me ba uni krata na se wo no ai wadwon se bia obedo Abrokyire ya na we tirim se e bia wo ba Abrokyire na Abrokyire na wo ba no wo ba uni krata enti wo don ko dwane eye Ghana fo ane fa no betrem nyenko ene yenko workings tenase tenase nyenko okay ene ko diagre be ma ho ene betenase nyenko ene besin ko diagre ene guy yeah ene guy ko ene ko diagro yo ente busu da bia me adwempan na me ka se oba Abrokyire a ntina ye ne ba na ya kam no kra de e da kyerem because omo no mo ha se omo kan mu no kra nye de e fa nkyerem so be ka no kra pa wa Abrokyire mu akyerem opese wo be fa ebre na nipa no ye de oba no be bre enim ansa e na wo no so ahunu de we a Abrokyire de esitie but me ka kyerem se so be ba Abrokyire se woni krata Nyankopon be ya adom e de abenya nipa ba akubi Ghana ni ba akubi a ebi obetima ya da akonetewo so ate so be konetewo ma so aye de wo so otima ya de enya won krata obi krata krata be ya adwuma fine so ate ase ba so be ba ha sei na do be wura Ghana fuom bebre no menua enya advisable so be ba se na do be wura Ghana fuom bebre at the end of the day no afa ne ko busa wase udin de sei o ma me de sei o ya travel bay u free hwa abusa me kan sem ya kire mo wase Ghana phone bebre sa tribalism no it's about time ese mujai my bi na me ni my bi my ni e good pa my ni e igbeni me ka asem we say my no oya igbeni my ni e very good ache so kuta akoma pa na onim my ni bedura Abrokyire no hu ya nkode na tribe a ofrim ye de ACA tie my ni bedura Abrokyire no sa hu ya nkode na tribe ofrim ye de ACA my ni ekwa asole na my ni ye de ekoye no no ko lady bi wo ho na lady ne ya asanteni
ena lady no e for obu odo ankasa o fall in love e de mama no oto don tentem de mama because of say mine no na wo ye na nsemu emre mine no ni krata che say ono no e bae na onye obi krata o de ye adwuma busua na we na mine no ene e kan say agbeni lady no ye de efa yefunu omfa yefunu no ena lady na busuafo ka say ye mpene da say ye pa ye ma agbeni abaye busuam ye ma agbeni abaye busuam say ya asantefo ye mpene da abusua mine kana no mu nsem bia eduru tamwa lady no wo ye mine to no mama lady no say mine kwa akosan na nkede krata eda ma no ko mine ya de bia so ye bia abusuafo na mpene all in the name say mine eya igbeni na lady no so eya asanteni ntebesi ne o ma mpene amama nya de antena ama lady nda ko bobo nchen sa akwa no we na okwa na we na awa abra abusuafo no ene ha lady no abusua no ene ha oba na chese ne no mine na no mubura bomfia mine no so oya igbeni no ene mine no abrabo wa bo wa Abrokyire ene abrabo a wa ye de wa bo e wo man Ghana mu no enya asem kuma enu nti se mine ne ba ene bia nkode ne tribe funu ye de esi ana oba ye no ena nsole no wa nya de wa fa no anko wurawura bi mu a senka sa no we se nyina enka nya de kensi efu asende 100 stars anko pon wo nshirawo senka sa no we nyina enka nya de kensi so ate ase enti da bia me adwempan me ka kire o se Abrokyire mu nsam no ene Abrokyire mu asetena no de wa emutetie ne sesa anu odene Abrokyire mu nsam na Abrokyire mu asetena de wa emutie ne mu odene ti da bia be ka no cry dey e de akire mu oba se ya asole ko enye bone eye so be kwa asole but to me ne de oba se omo preach especially so here back from half fro no pekrata omo ya mo se na madodo nya so sa pastor no anani pa na ogina ho na preach oba from hanom no se ono so e kwa be se no fa come ba se omo no se ma me da bia me ka se me adwempan no e na me no kure kenti no npa bebre se menye ba da bia me guso ade aka no kure no asema wo kan a good point pa no reason no sofo no ete ho no mu ukokofo obi kompara wa hu obi wa asonde ma ne the most study mu ho no sofo no se ye tu asen sofo no so ye de wo tu asen ade nti a wo akwa ko hu obi na wo ne ba twempena e wa asonde wo no na so de ye twempena na na mbusa mo se me man shebi na kam shebi anka question se me butu sofo no won wan ka sofo no ko be jan bible ato oh yes se kam shia sa ade ni bia ka question se me putu sofo no ko no be jan bible ato yes ye bo ase 100 stars ye bo nya mishraw because sa no man won e na man na wale guo bebre e wo wiase abrofo no de nti abrofo mo omo wale a omo timi tena ase eche no onu jan no no jai ade nti akwasi broni ono na wofo ebe pene ama wo ne nipa na tena ase astadi mo ho se ye mpena na mo twe a mo ba twe mpena na abusuafo na hu oba no suban bem oba no side so hu bema ne de esuban broni no betimi akoda ne girlfriend ho ye mfa no se bema no so betimi ade ababa beda oba no ho ama o munyina soro no pa o my breakfast o mo didi workings there you yes no my o ma hunu de we a de abrabo ne de sitie nteno na busua na ye de ehunu o mu mienu nyina ye de esuban but share bi before mama se kroma say enanye kra na nye na ni bia ba a che se bia wo yo ba na woni nya dia na be ma woni nya dia obede na ado girlfriend kra ko wa pa no amfie obede na ado boyfriend po akwa pa no amfie say na wa party hall wo say me de boy abi wura dem o ma me no wa party hall say me de girl abi wura dem e wa Abrokyire nipa but akosi broni ba allow oba was o boy no odem o mbetu akwa akodi mu nkomo na adwene ni ho ba ko bibini adwemponi nti no ono no say memfa boy kra man ntubu se ah say onipa no nim so odene ko wura dem kwa akodi no nso no enye bia enye sa kra na wo mutirim so ate ase on anu ntina ye bibifo no ene no awale bebre egugugu no because omunim omo ho no makowale because of no kuta bible no 9 days 10 days no makowale awale na nyina because unim nipa no me dey bia me come me ni adwenepahene yet na che ya pa and so yet na bomu so mo de
obi wo ha obi wo ni onimu a so what you say sa because me share oba ne enga sem kwakwa wale no meni na ho fa echi because at the end of the day no some ntena momu e wo fie enu na Abrokyire se no awale ntimi enyina no hwe se wo betim advisor wo share oba bia na se sofo no ka kire se wotu asan ka kire sofo no so no nika ntu ono no nsan because sofo no ba Abrokyire se no disco be na sofo no wan ko bi club be na sofo no wan ko bi Jot be na sofo no numbi Abrokyire we be na sofo no numbi Abrokyire on the name say na or the pen asetena and then sofo no se wo no why sofo no kuta Bible no because of say wonya enkrata awie nti se ono angasa kuta na Bible no adwuma be na sofo no ba Abrokyire wa medi adwuma bone be na sofo no ba Abrokyire wa medi but then no so asesen the same thing na sofo no so asesen no nka so bi pe obi ba na so hia oba wo mpo sofo no se one ne betena ase no why dey what metu wa kire nipa no se se ya no mo hia de a ene ese ne ma wo fo ye dey etena ase na mo study mo ho na ese ye nyina dey ye de me empire boy dey etamochi tam so na se mo be wale ya no mo dey ma wale but ene no nipa no ko hia nipa na no 1 day 2 days was a change na an ena we ni we ya wale ntime so sam so me dem so kokoko wale bi na so funa ka kire se oba no kwame mo oba no emma ofie mpo because oba no ba ofie aye bone ena wan hana na kwakoda na bro sam ho de na ya ka kire be ma se me nko oba no so fie ne sofo no abo apo e da to omutirim sa de na to oba ne tirim e ma so ya de aka asam to omutirim a efa he opa ko no fie so be wadwen sem pie mpo a wo be so so mu am sofo se jai me sofo se an me so mu na e bone na awokotu Bible quotation be kotu quotation se si ya sofo se at the end of the day sofo no so tifie a o chele sa sofo na o ma e ma shi o mo nyema o makeup ne oh no dey so no abodam ono abodam na o ma obi akohihye na yi ono kom kwa dey empese be mo attention kra because abodam say o jeans nye na makeup nye na we nye uniska wo say makeup nye uniska wo say jeans nye na kantade na brofo ye na wana kan gotoshe jeans na brofo na ye ne leggings ka mema oh mama centre before ye bre no wo say ye no abrofo no etro abrofo no krom tro Bible na am say e kan say e twi Bible German na ko translate e de ko twi o German he ya eslingen ye chi he ya yes German ni na ko translate de ko twi e de mai ko tre e de ko broni na ono de Bible no bai no ono krampo no ono on depend too much e Bible no ho on depend too much e de e Bible no ho but ye before Bible no ya time Bible no de see na so e na ya ankase ye quotations e de ewomu a ya ankase pese yusuo etimeme de se wo ba Abrokyire me asam de me ka kiro no se Ghana from too much na emwa nipa me ka se na se we na minim no we nyankopon apege waduru ba bia afi de wo ko anim no we be ka se na se we de na minim we wo hwan we oba Abrokyire no na ma ye hu no so the same time also buy also bi hu wo se de wo sa se de wo hu obi no sa se de wo hu obi no sa na obi so ye de ehu wo nti meme de da bia me ka kire mo se meme bae na sa no ma na amoa me se ye nwurawura ni pam nti meme sei mi jai ni pam bibiri ko na ache na mi jai ko so ai de aboa me because at the end of the day na nya wo na me ba wo mo se mo twa hye chichinku no me ba mu na ebe boa me na se ebe ma me adwane di o da bi anu nti wo hwe abrofo no suban a ono no se adwuma no wo kwa opon na adwuma no ai de na obehye ne fie one na yere ne ma asundwie emu no me de no mote ohunu so sa abrofo be hia ebia meka sei ebia sama one time bi mo ko twa hia park so o me do be wi a mo ye o mo di do mo ye do mo ko ba ha bibifo bibini krompo ni wo twa hia krompo na adwenbone sa wo ntirim adwenbone esa de yes esa de esa wo ntirim timeme de se obi wo Ghana ne no oba Abrokyire a wo bedura ebia nipa ba akomienu bi na se ebia wo be ye de David ebia nipa ba akomienu bi na ebia no mbe nante na ebia meka se ebia pekrata akra ye adwuma na nipa no betu aboa wa fine but apart from that menua Ghana from too much no emwa Ghana obitimi ka se me bakrompo na ye se your African market betimi kwa akotena ho na esem da bit time metu akotena at the end of the day na African market na akotena na anim so obi ekọ African market saa say na obi no bi ye de e won to kwa ye de e wo ho kinjina police for ye de e ba ho
omo ba hono no nipa na woni krata no obedu Abrokyire na be 4 days oba so na ne visa ekuta na o de 1 month visa ne buy passport so se no ma me obi obepe ne bibia kwa kodie ka tena ofie na adwene ho e oduru African market ho a na control buy pa no muso no pa na ayi omo je ne passport no Germany he ya omo je ne passport mo ka se onko twa ticket na aka no 1 week onko twa ticket mla na omo je ne passport no na on fa ko ti sa wo ni sa nipa no onko twa ticket no enti odwane ti dwane ye no obede no wonya krata odwane nti na se wo no oma bo wato ya bobo sa no bi bia se ko twa ticket bra nti so asa we say na answer benya krata no what you say yes twomba twum mu ne lawyer ska betuatua na asefo no enya asem kuma nti na da bia meka se Abrokyire de oba Abrokyire a na otie afutu saa ye wompanyimfo bi wo ho no a oba ye so kwatekwaso mantom afura na otie ne din obi e bia o meka se oba beto na Abrokyire a ono no oba ye na e bia ono no akohwibra ene no bia ode ne ho bewura mu a wantimi ampushia ankore no abrabom no saa nipa no okokoshia na ne kasa e bebre oba try se otufo o sankofo na ebe kire se me kura mba Abrokyire na ha nyina kura train eni he o mba Abrokyire ha nyina na ha nyina ewuram me ye pen so ai by 40 years ni 35 years ni sankofo no mo kire mu sankofo ni nyina no ono no oba no na Abrokyire efo na Abrokyire na satan krompo no akosi broni betuma yi ne car say yes wo na atwa bon se wa open be fa car na de ekọ ma uko Italy a first no mo de intade esisi omo kwan sa wona ma wo ba hu na polythene bag esi uko sha niema bebre na ye de but me this time I'm someone yes had omonta anye just be nipa maako bi omonta anye se first no first na Abrokyire mu ode ti sa ankofo no mba ye no na one trom sa no manom de ko Ghana one trom sa no manom de ko Ghana nte ma Ghana fo nso ye nyina wo Ghana so ye hu sa Abrokyire mu ode sa na Abrokyire mu oya pa sa na Abrokyire mu oya nipa bebre wa Abrokyire obi obetena se so many years onyanya krata obu ababetena ha emretenten ne krata se mo ayede ama no so ate ase nse de bia me adwempa me ka kiro se ade na omompese be ka no eno na me ka kiro ade na Ghana fo bebre obi wo ho ote se abrabo bone eno de eno obo nti ompese wo no obedi yi ompese wo no ade na wo no ye beboa no ompese obeye nti obehu se wo ba Abrokyire ye obi wo no obedu Abrokyire short time no ye short time obedu Abrokyire onko Ghana fom ni bibia ye na dwuma ni bibia ye na dwuma so ate ase because time now do akotena Ghana fom no na ya start na ebusaw nti what's the dia omo na mo ntan ko Ghana fom Abrokyire maame da bi omko omani mo abrabom obehu nipa no because when me kai say tamwa menya me lances fofora me koto me ka ba ko me de me ho ay example yes me koto ka ba ko a ka no bi be bo to a me ko na me se da bi fitting shop kra na fro me sada me konkoto ka mo no preko na me kokoto ka mo no te me koto ka mo no wie na me ye say oh se bia me tumi fa no nkwa adwuma da bia nti me peketo bi nya de fa nka na me fa keto no mo nkwa adwuma se da bi through weekend na me na egusa fo ayde ayusu mo na ye tukwan a enti na omo ye container na me de ka na say enwoma gu ka keto anim na me de koy ti me de de ekoye no na se ho no Ghana fo no bi ye de e betwa hia wo ho na omo so e de no ma ye de e ba container nim ma me na me nyoma na aka baako na mba afi na me ko no na me yese da bi sade ane me fa we se because na me sa fa so ayda ko bi fro ti me fa ka mo no anye de enko ma me me kokoduru ho a me de ka mo no ko ye no me koduru ho man ba ko gina no aba ka we de otisi highway so dia enye izo ti odi ka kanfo ka no owie no aka ne boy senam so ka ne ne boy de enya de am betu ye de betu ja ne boy de ye de so at o na we kura betu nya no be say am so ne boy de ye de was start no yes afraid was enye evans ni nam say was fast me hu kura wo moye tu wa ye come on nam so ye de nyame ase
tena ma hunu ba bi o de ye de efiri de eba last one ma so kan we pa de na se ka ba kono de ba na enya o de na mse an we pa de na minimum pa de a na minimum no contact mama anko je ka mo no mama anko je ka mo na mse adan ya o se an ka be di onim yeah Dieu mano abusa ba so no wa she video na e da ma ya ni nkomo sa pepe say nya ntena studio dia na say nkomodi na ye tena studio dia na say wonu tua na say jata ato enti we na mama oye na o say we de na nka minimum dia kama mo anko je ka mo no na mso o aden yes aka bedi onim ana me busa na say sisi a say ka wo yusu no how many times I go fitting shop na my ni jina o hwani Busanza how many times o coffee tin shop? Na Adwenepahene ne ye edu. What you say? Na my dinam jino, na me father. We den dey kwan so. What can be? But me so busa question say how many times I coffee tin shop? O say an ne me ta akọ bi abosom bia be twice. Bo kro mpo car na kura mpo bi wa no pa me kwa adwuma kro timi da me sifie. Na makofa train na me so okay father. Good. Say we the woman sa can say statement na see an fitting shop no calculate say we are so ade bia we ade bia no ade wa calculate eno say before no to de bia yen koye nim no hwa ba Abrokyire a to kai fo en arab fo no young guy 18 19 o da ka munum on peti paye on pe stress because Abrokyire stress e wo ha say Ghana ni ko hunu se wa kwaje ka muno pe an buoi an na akra ketwa na say mo calculate say ska we kura say ka betum da akọ bia ma abusuafo ofio betum na kwa ese but abusuafo nya wo na wo bre wa ha wo na wo bre na wo de ajapade ayi da akofie meboa nti we na o calculate kire me no na say bia betumi ko fitin show bia be twice a month na say bia be 3 times na am so okay father me answer car mu no we no me ko omo web shop a this is once a year me ko check me ko change me oil only once a year na me de na me ko nti sa once a year na me ko no na say wo no a wo say wo ko twice a month no Mimi no me no why mum e na beboka me ma kwaje ka mu no meboa e na mbusa say ni fuel consumption so say petrol use me do say no de no use wo say an first na car we say ni bi na use first we say bi na use e na me busa no say e kan say fuel consumption e say e na o ka chem say oh we de na car na de petrol de oto a enche na de asa na am so oh so on say car na wo use no we see anu say questions na me busa no we see anu me de na make no on say ato team no say Adwenepahene no krepa na wo kan no because me check here no say car wo use car mo no a obeko workshop vidas ne 100 star yankopon wo nhira wo me ko mo kan say Vestart workshop wo me ko once a year top petrol akọ check me top petrol so a etam so ati ase but wo na wo say ka wo ma me koje ka mo no say ka ne mo contact ya say am no me no ha na eboka because wo no be ko fitting shop so twice a month me ko only one time in a year so ati ase say be me ko a year ko tua bia 500 euro e wo shop wo be ko fitting shop as ko tua 50 be tua 40 be tua 30 sa be tua 100 be tua we at the end of the day no na wo no say wo de wo ko peka 2000 and na wonim so ho beso wa bra e bia man no so na o ye adwuma what you say be po na obo no sa no ai so what you say fatai was 100 stars na mo po hira etime dis ade no e bo man no afi de man no wo say asema kan de no kora pa we de me so abie ma dwen e say adwen ni ba ko fotirim because me de me ya me tu amanfofo san so ba kwaje ka mo no pa de o peka be 2000 3000 bia na to wa de ka bia e ka na am so yes ka bia e ka but me nka se ka bia nya ka o but wo de na wo ka no enu time so me che say me tena se me calculation ansa e na me kwa kwaje me ka sabi obi anu wa jimi say ade papa wo ho no wo mpe obi apa ade pa but nam say ye tuntumfo no ade bi e da to yetirim adwen bi da to yetirim ntino eno na amada bia no nya sika kronpa na e de na ekọ yeah say ekọ hefa
Yamfa. Any yamfa. Yamfa. I say ko anabe pona untimi. Umuto kenda bargain. So enti na busua Abrokyire mu ha se ewo yi. Afutu ya making. Se nipa no na ko sasa me no contact ma me. Nko ba try the best be so be convince me. So after na da bia car da be di manim. Na me ka kire say me one time bia na me yusu sa car ba ko no. Me na me ko adwuma na nso to ahomache. Me so na say me di kan dro adwuma mu ho. De ko no aduane na breakfast ma me. Ahomache a ma sole no me ko spark ka ye nyeso. Me spark ya enyeso. Da bi na okulon. Me spark ka ye nyeso na me frɛ okra ahomache no. Na so asole aba be ko school. Na me say me spark ka ye nyeso. Wasana ne obey ne dey. Na me say asem. Me ko hu broni bi so on so etu ne car. On so buy spark ya nyeso. Ansa na me check sa time na me dey ko adwuma mu na. Ahomache na tama bitime. Na me frɛ taxi. Na taxi be farm. Sa dey come to 45 euros. Yes, 45 euros e ma taxi na nka. Enti me pon adwuma no na me call me fa me na madam for you say fitani na. Man be check in say battery na dey asay. Say na e kan say fault we dey e wo mu a car no udum na still na dey e ready. Engineer dey battery no na a light no backlight brake light say na enum ye. Ntina say dey battery dey ye adwuma. Enti me hunu sa na bi wo wa dey car na kwa wakoduru ba bi krampo na wapon adwuma na wa be dey wa be sparking na so dey eja wasi wo. Na me say we dey say tipa ye we say dey nya dey a me dey meto aso sa. Ena ma me dey ma me gya ye kra na say me fa nkopɛ car mo na man so be car sa asem ne dey e de kire me no nti me ya calculation de kire man no na sa ko wadwum da ho pa wadwum bi na me say ska so pe na wo no be ko fitting shop e na 10 20 40 50 na car na gya wasi akontin fi no afre ade ase ye me fa ma ye me se no me car me use no me ne ade ase any kind of insurance bia because car no car brand new e sign 5 years guarantee and I can say insurance da so insurance ka ho me nkoye extra insurance bia na baby na se car ni gina no say me free insurance for na mo e da car no so no say play kwa no betwa ma me a no so mo twa no o che no ma da no ma yede o ma da ba ka me yusu me angasa me yusu car bia me am koto no dada say we insurance this me am ye extra insurance dey e de to so guarantee bia na so bibia na so kunam na car ni gina ejina this of fresh insurance and so hotel na abeda wa na abeda wa kutua hotel ka so ate ase enti da bia na me yes calculation na won say no interest ka for no mutimi save scan also mo to ade e papa yes ko ade na e papa ne board ne nti wo akoto no e bia wo mu say ade we de ne board but at the end of the day no utimi koto sa ade na now e be boa mo utimi assign dey as save scan dey e wo ho nana intino ene sino ode sino ubesi ene mi anu let's go say yeko okay intino busuya busuya sa pepe Abrokyire de oba Abrokyire a na why dey what me a hide ho kakra odo ho asiesi kakra sele be ya Ghana for too much no because me check here sa to kai for no say mama so to kai for say kromba ba take it for no or you can take here na obi wa ha you can take it for no yes take it for no mo ba Abrokyire mama me so mba Abrokyire mo beduru e bia Germany he say ya obi won say bia area mo say ya area mo say if you know what say won say entientie o ha if you know what say ne bu a family bia tototo ne de what you say high industrial area che say obi atototo ne de enti ase nka ha no won say turkey for no omo ye de omo area mo say ya obi won say je no mbe oba na okun akon musika ye de abom na o mato e bia fie we say bebre ahan bebre ato ahan bebre atototo so enti bo say we say no e ka nipa na ye de oba na okun si so a say ye Ghana fo ya oba e kura skanko be me kura skanko no omo no yesa no me ye no omo se bubom
The savings no when say na ma kwaje bosa kakra o bank aye dey asoso na ma koto fie ti instead of so mu tua dan rent be busumi bia no o mu le tua bank no so ati ase no ma plan to say okay ye ma no ye me say ma no be mobo nti akra no benya 18 years no onya 18 a na bia ka mo no kra na akwaje ama akra no 18 years birthday to bon so akra no kwaje sa ka no mana no abusuan na say ye adwuma di tua ka ne ka ti sa akra nso nua foforo me nua ba ma me ngege bebe obi yango po won hira sa nti sa akra no esusu ye de enyini a na ni nua ba ka odi achi so benya 18 a no so mai do makwaje ka ama no na akwaya ade da abusuanim ubon say the following the next say fie no makwakoto so atese no makoro makwakoto fie na awofo no he dey eti sa fie no na omo dis fie sa fie ba akona ma enkura no na ankura so dey etim ntubon say enkura no so eno mo so ma eso the same thing eso e dey to aso ntubon say ene to kai ni no take ni no to fie we say ya achele bia be 3 years wotimi krompo he dey eton sa ada no wotimi ton sa ada no ayi do akoto dan foforo so but wo check here ya bibifu yi ye ba kromo say ya ade ehia ya na say sika kusi dan ba mama kromo ayi ye mobo obitimi ya adwuma 3-4 enso boso me so wonya sika mpo no wasevu this bia Adwenepahene wo yusuka na say wonye like woni obate won chen mama obi wo krompo oni obate ne chen so ntimi kura mo sika no. Wow. Yes. Go no about it. Oba mama kikri. Say abrabo na wo bo no. Nti e say ya na say ska foot more than. E to da adoye dey eye. No aye afiri wakoma. Ba to da so a unse sa dan we say obi ato. We obi ato. Afi no mo renovation yo. On to next time we ba nice form ha nyino my dey. O maye so atia so mo total so bia dey e wo form say a we obi ato a ba ba ya dey aba betenam. Tisa nipa no. Tisa nipa no bonse sa nipa no de no be ye. Owi a sa han no de ma han a. No da ma han. E bia wo family back no da ma omo. Na scanner e be ba no. Wo nso wo save nkakra kra o tibitua bank ka. De aka na de eda ho. Afi no sa akoto dan foforo. Nto de bia no okore nim ye de. E wa abrabom e wa ha. But kroma se no nya bedura. Instead of sem panyimfo no di kan tu kwan no. Ebi mo antimi anya sa na o ma nti no. Onu won tu sa futu no se wo so kona koye de. Kona koye bi at the moment we hunu say bia wa sate sa ne o ma na wo ye no hu so wadwum da wono pe no ne asata to din na o ba da ben na o ye hwehwe ne mu na ahwa akokwa he de wo ye ka wo dem ne ato din na say ska kra kabitu na bo obusuafo very good ka amount o tu rent ye de ma so enti meme no de the way anioma si koso Abrokyire ase no ubenya wo ba say bia wunya wo kan say nipa ba akobia bia me ka say because oba ye de be pe obi krata da ye adwuma bia wunya nipa ba akobia bi obetima akiro no ma 1 or 2 bia nka ye ene internet wo ho nka wo kwa adwuma ba ma me say movie bi na behwa a wa hwe wa ade what is Facebook na beba abehwe beki TV a wa ba no behwe so atiase bia social media what for my phone enyo social media eno adamfo bra bi ka kirem say ne bag bra no oyiye no o ka kirem say ono no bag ene na damfo ne bag na am sad nti o se ne bag na ne machine ene ne bibia de ewum ko bag na efa chiska e de ama no nti time obenya one na o se koye na fofo sem a oba no ba be yi ukrompo na obaka se we de na de miniska wo de on to for so what I say wo be etuamu da to no won pen na fosem oba a business oba na adwuma na wagine sika no de na okọ so ati ase oba onyanya krata obata nam so wonsa na adwuma nti no ene no bra na otima kọ nanim a chese ne nkrata asem so afi no na obi awo a otototo neoma ne nkrata asem ye de ekọ ye de ma no so ati ase nti de be meka chem so Abrokyire se de so ofiro man Ghana mu ba ase ya emfa nto tirim se oba na adokọ bo Ghana fokuo na de nte na be boa wo eno emoa wo Ghana foku no nya de be boa wo ene ya agro wa ha omumra wo ni krata instead of say see a BBC wo agro na se na mo free police a wo bedwa no wa say no mo tete wo kan wo se an me ba ma ni nka we bra sister wo ba woni nka anya Ghana fo no woni be kan anya Ghana fo na woni be kan woni nka pie kokurum hwe Abrokyire ansana e man kwa de more chance ansana e be control no edin so ati ase wo ye be ma so a wo pia no so be dress kama
school bag krampo na na bo ochi school bag what bo ochi what dress kama so atiase to da so wa ko for krom the time na wo no benya sa time na wo se wo de ko fefa Ghana fom mo twa ahia chenku na se for no fa ko tisi krom ene wo pa ko shop to shop wo kwa de ko na ko ayi kan say window shopping me boa window shopping we window shopping keke me nua e bia na betuma nya oba bi e wo ho hwede bia na what na Ghana fom no kura cha unya oba bro ni kura unya because unya bro ni na omo ana besa wo pana amen ka se mi wana mo nsre we de me yere wa ha me yere de me ne me yere di nkomo na ese ye de fo bia ho he mama tema me baaye no na me nim so ka me pe Ghana ni na se me wurawura Ghana fom na me wurawura Ghana fom at the moment o mu se me ni krata no na obi etu no bafo ai na oba show hu ye wono na boys ne krompo na ye beto mu okuro num na ankasa kra no boys ne beto mu no okuro num na ankasa nko be connect o se oja guy we se krompo de ne ho da ho no sa boys na no mo se sunu na no mo ye type no omo no enam se omo no mo hu no bi kan se de we usi etie na no mo se wo ba na omo ankasa satam jama kasa ne yente satam jama kasa ne yente no omo ankasa de kasa na ka kire ma no se boy no ni krata oh dodge tu bo se no ba no so da to ni trim se wo ni krata timi nya de memfiu tuntum mama timi study ya unu se no na tuntum fo yi obi aye me ba Abrokyire yesi ye de ye ho bomo a ebe ko so amaye no se mo adwen bone sa na wo mutrim mama e ho ana me twe me ho boko twe me ho me so le a na ma chocho telephone numbers telephone numbers she Musolia mama na senka nipa meduru abi nipa duru yo telephone numbers Musolia na machocho telephone numbers mo record wa ha mo record Musolia na machocho telephone numbers na shembutum na mse me pa de Ghana fon de me nya de amedi me ho meko mu biem ti sada me tiesi abrofo mama na Musolia na me na mkrum mama na mkrum ene me hu obi no tetre mu a metime monitor nipa na e bia mesi o stop we hwe nipa bra no e bia mesi o stop we sei sa stop no so me do say broni no won si a me si for mo da na me monitor no because we say abrofo no obi omo ma no ntimi approach omo so ati ase enti wo no hunu so wo approach na na wo ye wo ho ofe wo ye say ya na ne ti ada ti mo na mo ni nkrata mo tie sa story we say na mo fa nko afede ma me si for mo da wo me monitor na so no stops na be ten ya me ko e be toda kwara me take it kura no ho me na ma sign stand me take it nti duru ba bi na me hunu say me take it na say me twa be 3-4 zones na control for so be man ka oba ye second e ba na sa na me gina kwana no nti ba e bi mu so wo mo nyi o mo wura mo na se wo sikra na o mo ti bi sa na ka na me so me ti ye say eno no me ye no once pair but if you walk on me twa take it na e long ai na timi na e free take it be net eno na timi de timi ko ba bia se bia se Stuttgart se na me na mo a etimi nante ko akiri pa enti e ba na sa na me nsi fom ai na me dey na me ko me kwa bo se Adwenepahene ba mo story na afere me hu se wasi a na me di na chi na ma ka kire se o wunti na me si yo ayi ha ko na mo ni omo nta ma da bia sa na me se bia mama wunti na me ba yo was sa me asemi ni mo ba bi tuntum broni twa tuntum ni da bi because of tuntum for so no mo no adwen bone de ewo mutirim because of say wo no e bia nka wo nipa no betimi wo nipa be na ntia nipa be boa wo omoa na ye di ka ase wo say wo ni krata nti wo ni krata nti wo nya nipa wo ni krata nti wo nya nipa mama I no ntina ne Nigeria fo no anyenyenyen obi so wo ho no ma oni krata like ne ya wo ye de wo obi nya krata susu a obi odinipa enim be ye de e be ye fo ye wo san krofo ni bi wo ho no I say mo krom ha aso mu mu ade da bi say na ene krata na me kire say say nipa no say wo ni krata na say wo mu ade a eno no de na say wo krata wasem krata ye nka because sabi enye say wo kuta krata anko na say obu ade but obi wo ho no na obi wo ho a ono no na mo speak out kra do okra wuni agro on kwa say aye ko let's go aye ko okay en kra do sao wo do mu do so person be di agro mo person be di agro and I talk I say ko
Yeah. Entino, the way I'm so any uniform. Ah, senior say I can't come here. You go speak plus. So Sino. Si. Blah men foul. Say I call. Blah. Hey. Yeah, uncle, okay? Street plat, I say. Ya kwa wani agro. Street plat ni yakwe. Why are you disgracing yourself? Me da me kwa jano. Besene, jano. Bye. Jano besene enko. Man besene. Besene enko. Besene. Bye. Ene kwantum enko. Ani pia. Ani wa pia. Laugh na. Pa. Pia. Wa pia wa de. Oh bravo bre. Ah wa pia wa de ne enko. Ka pia. Ah pia. Ai. Yanko street plat. Na kudi agro. Manin pia na de. Be pia yanko bla. Be pia bla. Memfi obia. Abusia na na kwase praying ground na no ndo. Wo so odwa lie. Na bese yanko yeduru wa wie. Nti abuso da bia be ka kire musa Abrokyire ase de we a enuma de sitie wa ase ne de chese wo ba na se wanfo oni anya de anto fomo a wo ba na se wa hunu de we be satototo ne oma a wan hwe da bia no eno be de be ka chi eda ma wo nti wo ba Abrokyire se ya no mo oni anya de wo mo oni ada fom on we de na kwa wo ye chese ye ko praying ground o nti we se akora no ono na control wo na e kire wo se we na mepe wa anya mananya de se ne ho beto ne da Abrokyire nkura no ese oye de ope edema no sele be ya no ho beto no nti we se Ghana ka papa na so no mu kura atwa no wa bono beti 5 million wo so ba mu se wo bo no a wo hu anse obi tempumam abrewa tempumam wa ba we a wo yi wo se de ope na ese chenche na wo ye no ko so mu se ko bo no bo so wo na mo wo police ba adan a yeso abo ba no na abrewa bi atwa police ama wo praying ground ni o time abu na man kwase chenchen a obedi agro as a good father so the one fa na ma praying ground ni chenchen na man kwase obedi agro time abo ese odi akra ne ba no ba oba be de oba bedi na agro nyesa de obi se stress wo fie no untumi nya de entna nti ase ube so bam se wo bo no na akra de wo yi uso no mu se wo bo akra na obi tempumam baby girl baby girl dem na me piano after bla be di agro kan bla na fans for say bla be di agro bla kan mu huru no ehu ko na ko di agro on say after ba on say na ni ajebusia say time abo enso no de o kan wan fa na ma nya de say no ho beto ne da untumi so akra no so emo no ko so no mu say wo bo na wa na ade ho de oba enso no adan de na asa akoya aban asem obi tempo no otwa police ama asese tinana di agro why wo pa no ma me wota ama why kona ko di agro ne wota am ema kona ko di agro why kona ko di agro na papa na mama so wa say uzita so wa ha on so chele wa sole ntabusia dane be kan okrai de e de akirem se Abrokyire abrabo de ene wala waye de wabo sa na make train mu asemi
timi timi twetwe nipa telephone numbers na hye obutum because oba wo de onim say e bia tuntumfo beboa but at the end of the day no tuntumfo na wo so mba beboa wo no na yesan eyedai esa esew yesan keke kansem anye de enim na ye ase omumba ya ma af ba bia obekwa nka benya chance no no ma de no ma sew ye ba ya be fa no ma be bremu ha sei wo do mebu tuntumfo mo ko na mo ba na mo yesi wo firi wa na de wasem ayede aye topic wo firi wa na ye kan wasem wo firi wa na ye yo sei ntino at the end no bon say tap yes na obetwa wa Abrokyire no wa waste bia be 4 years wa waste be 4 years wa abra nipa na oba na yes wo mpenipa obi na oba yes wo nko Ghana fom obehu bra we de opon adwuma ko rafie sister we de wo mpenipa wo ya ahia sa nipa no on waste ni years ngukwa sa nipa ni years kita no a oba na bia be 2 years 3 years wa ye yes chabam but wo na wo sole ya wo ne Ghana fo choka na the end of the day no na sa nipa na san ho wo say na den tra nipa we de me bobra nkomani wo anwusu wadwen e se omu se wo nko nipa mo be ka se wo mpenipa wo nko ba be ka se wo mpenipa wo ya ahia wo mpenipa Abrokyire no wantu kwan ma Abrokyire se e na wo ne amanfo na be nante choka wo mu nyina muduru Kotoka International Airport Kotoka International Airport nipa no okori fie wusu yere wusu ko fie mpa twan nipa no de okoni fie wusu yere wusu ko fie enti adentina wabetena Abrokyire a na ye ka ma obi nka josa wo mpenipa me Adwenepahene me meti we nei wo ka chem se me mpenipa sa krompo na mepe because wo no me mpenipa no me no mienu nyina no na se ye di agro choka na yekoba ene nafo sem etina sei na mo nam ha na mo koba na mo yesi at the end of the day no e de be na benya firim at the end they be na benya fa time fa ye adwuma fa time me less chance be menya bia no esem de ya de a me so daache fa so be free so de abreme obi wo ho timi ka se bia Adwenepahene e bia uta videos e bia onye se me obi onim bia nim se me no e na krompo me shada mpenda me timi that just only 1 hour no na ma ye okay mama ye beda wa Abrokyire me ka se ye ko Italy na me kwa adwuma e baaye me kwa adwuma baaye na homache o mbedura me da just 1 hour na me da me drive 10 hours 30 minutes every her to Italy 1 hour pena me da no me kwa ye adwuma ye mbeduru ye na me da just 1 hour na me tisi mu a me yere se me kunu so de wo ya ade o na me se me so hu me no me nya obi a me ye se me ye kwadwofo so ati asenka nipa nuru ba bi a ye de yaduri because me ba Abrokyire na me sa me ma me eni ha mapa ni ha me so am na wa me ntumi kosungu me so am so day in day out but esa me na me hunu se enne me so am nyina humi a o feel proud me buso afo humi na o feel proud se ye bai se bi otimi ayede akona nim kakra ye bai pempen so odu abrabo nyankopon ayede de nsa ayede atono so me nko bosom so enko ba bi nko ye yi onyame oboso bo asase ono ana ayede ene esom no nta Abrokyire se de enamfo sem basa ma ba me ne Ghana fa kotwa ahia ene ye kodi ye kwa agro ha ye fa boys em ka se first boys na enam ene obi akra hume tam krompo ni ho because me madwuma me ye ne hia me pon a mabusuafo so ye de e wo fie ye twen me ese be make sure say busuan mu ye okay bibi e koso say ni eno na boa me ne more than say first na me ye namfosem na mo nam ha we yanka ka esi wo yi ka me ye namfosem a wadanfo no ni ka no o ja ko me nkoja me ho ama o ja ko me fa ha ma nanka namfo gu kam na two o ye ka asem kire wa wuntie sa namfo na ye de ko no mo a na be san ye de do ba be si akire sa namfosem na te me de adanfo basa de wote ho a no mo ni ayede wo mo ni ada ho e wo namfosem ho e na Abrokyire aso no boy so kwaso mantum afira a no otie ne din nye obi na so tuufo a e wo Abrokyire ha e se wo tena ase na wo fa na me ka akire no enye obi na tuufo Abrokyire ha e se wo de e se wo fa e se wo hwe nipa no abrabo a nipa na bo enoma bia nipa na aye adwene kita nipa no ase na watie nipa no na futu because obi wo ho no ba Abrokyire se na enoma ye se wo ye no wantimi anye nti wo ba na ohunu adwene kita wo no opese wo de eja na kita wo no dum eja no enhira na kita wo no opese wo de o ma enhira na de ekahye but yes ye de ye ba na be so no ma bebre nti dan de be ka no kore e da kire ye nuanom Ghana fo abusuan ba so me kan fo e tap send e de amount me so tap ejuma de ku a opese wo send diska e de call my Ghana mu ko ade a tap e app
aba ama ehiafo omu rate no so no king kong rate no nkrata mu hene saa pepe wo send a o first transaction obey no obehia promo code no abo agum Adwenepahene obenya discount kama me san kanfo eye divine organic skincare product menu aba bb ana nyame nhira obia me kanfo divine organic skincare product the amount divine UK person skin color no me tuntum se wio tuntum se broni sa be ma o color na ide atoso kama what I say oye fair color so a obenya nku ama divine no na ye ni nku to wo de color e kire na no aye nku no da brew sa pepe divine sa the pills aba akwase broni asensan ase stretch mask wo ho a wono pills ni bia be dey ebe ko kama wo wie so a health yes on the way Adwenepahene me dread loss no aye na high kama no anyini from no health yes ebe ma oil a wo pese o use na ade fa otirimu a ebe kama otirimu bu a health yes be boa ama otirimu no asan de wasan sesa e de tuatua ho health yes oye king kong health yes oye brim okwa anu anse bekiti Adwenepahene TV obema discount kama timenu anom e do bibia ase tamba mu a ebe tenam ase na ese obi ahu ne de ne ekọ ene Saturday what I say studio be there what I say ene expose no ye toa so anwumle expose no ye toa so anwumle what I say nti dru fia expose no obi an save no data na na ye monpa say internet no be there e be kama ye buy an say more like na more share ti expose no ye be toa so anwumle tabusua sa pepe na man kwa guso e de odi agro na man kwa guso e de odi agro sa pepe nti na an ka kire wado for say omuma bai. Hey, it's raining. Huh? It's raining. And the question no man yanko. Question yanko. Ah. Onko esa. It's raining. Oh, papa. Inso to enso no. Ubaya dey. Akura so be di agro so de neba. We nyina na da ache. Obi ti be be ka sa na papa e wo no watwe ne mai de aben sa. Na man kwa fresh o. Why fresh? Shepe. You said that when you want to say the ya. You want to ask a studio na expose no. Na ya say be the hot one and necessary day at the account. Timi cheche mu nyina. You be say peace out.